Le video ngifuna sikhulume nge-ultra processed. Ultra processed futhi sikhuluma ngokudla lokhana sihamba siyakuthenga ezitolo, sibuye sikuphethe kusemaphakethini, okunye kusemabhokisini, kuyibucwebucwebu, hhayi kumnandi nxa ukudla lokhana sithi ku-engineered. Kulabaqeqeshi abaphezulu kakhulu abahlala phansi bedesign ukudla lokhana. Ukudla lokhana kufakwa ama-preservatives, kulama-chemicals, kulamachukela athize. Kudala sasisithi nxa sithenga ukudla sasikwazi ukubala ama-ingredients, sidinga ukuthi kulo sugar na, kulo sucrose na, kulo fructose na, kulo xylitol na, amabala esiwajayeleyo akhuluma ngeshukela. Kodwa khathesi kule more than 200 names of sugars asetshenziswa yi-food industry. Kutsho ukuthi amanye amabala abhaliweyo kuma-ingredients laphana asiwazi. Uthola amabala ngikhona enzima engabaleki. Nxa ufika kilo uyaliyeqa ngoba vele alibaleki. Khona phana kanti lishukela eliningi. Khumbula futhi ukuthi nxa uthenga ukudla, okunye ukudla ungakhangela nje ama-ingredients. The more ingredients, nxa emaningi ama-ingredients, kutshengisa ukuthi ku-preserved even more. Kuyingozi ukudlula okunye. Okunye uthole nje maybe kulama ingredients angu-2 or 3 kuba ngcono. Ngizakunika isibonakelo. Khangela i-coconut oil le esithi MCT oil, ya? Nxa ngisithi ngiyakhangela ama-ingredients ingitshela ukuthi coconut iqedile. Bese ngisithi nxa ngithatha i-Coca-Cola le, ya? I-Coca-Cola nje idrink omele uyinathe ka-1. Nxa ngisithi mbala ama-ingredients ngiphuma le-7 ingredients. Lokho kuze ngendaba eyenzakalayo, I think it was last year, and nxa ungayidinga la uzayithola. Lapho i-food industry eyaqhasha i-tobacco company eyenza ngezamagwayi, ngoba lapho phela yibo abakwaziyo lezi zinto zokwenza izinto ezi-addictive, ngoba khangela ukuthi umuntu angasebenzisa ugwayi uba addicted njani. Baye-employ i-company leyanto izobancedisa in designing food. So ukuthi uzithola ufuna ukudla lokho hooked. So kungani umbe imdakamizwa ukudla, awukwanisi ukuhlala ungadlanga esinye isweets, amanye ama-chewingum, amanye ama-cookies, amanye ama-biscuits othi nxa ungazidlanga awuzwa kuhle. Khonokhiyana ukudla ku-processed kufakwe ezinye izinto esesisenza sibe addicted. Kuyinto eqakathekileyo ukuthi sikunanzelele khona lokho, and nxa kuvuma dlana ukudla okuwhole. Ukudla okunjengokuthi awungeke ubuyele le-carrot elilama-ingredients. I-carrot li-carrot, i-cabbage yi-cabbage, akulama-ingredients. Whole foods are better. Ivideo le nje kukukhumbuza ukuthi asingeke sikubalekele konke ukudla oku-processed. Sisemhlabeni njalo food industry is leading, yesilungisela ukudla. Kodwa nxa ungena lawe esitolo siyakhetha, nxa kule option yokuthi uthole ukudla okuwhole, khetha khona. Nxa umuntu odinga ukuthi ufuna ukudla oku-high in protein, kulokuthi uthi uthenga i-protein powder egcwele itshukela, thenga i-chicken yakho, thenga amaqanda akho. Yebo lawa akho perfect, akhona ama-chemicals, kulani, kodwa kungcono. Kule tshukela leliyana eli-edwe ku-protein shake liyana oyibonayo, kumbe i-milkshake, kumbe yini. Kunanzelele nje, vala ngokubanzi ngezinto ezithiwa i-ultra processed. Kuzakwenza uprotect labantwana bakho. Khathesi silabantwana abaningi abalabo ADHD labo autism, okunye yikudla khona lokho, kunanzelele. Ngiyabonga.